Om Swastiastu, Rahajang Semang alit-alit sang sami dumugi stata kena lan rahayu. Raina mangkin ngiring sarang-sarang melajah basa Bali, ngeninin indik mirengang wacana sane memurde utawi majudul wayang. Selamat pagi anak-anak semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat. Pada hari ini pelajaran bahasa Bali tentang mendengarkan wacana yang berjudul wayang. Inggih durusa. Mirengang wacana sane memurde utawi majudul wayang. Wayang mula tuah balih-balihan ane kuna. Ane ngigelang wayang madan dalang. Wayange melakar aji kulit meukir tur mewarna-warni. Dalange ngigelang wayang wantune bahan ketengkong ane nongos di samping kiwa muah tengen dalange. Apa ngenah lawat wayange dikelire nganggo lampu diungkur wayange. Lampune madan sanggokan ada masih ngorahang lampu lombakan. Gamelan wayange madan gender. Cara janine keseniane pada maju ada nganggo gamelan angklung, gong. Lelampahan wayange liu pesan upami Ramayana, Satuan Ide Sang Rama, Perang Bratayuda, Perang Panca Pendawa nglawan Sang Korawa. Panca Pendawa luwire Sang Dharmawangsa, Sang Bima, Sang Arjuna, Sang Nakula muah Sang Sahadewa. Yening Korawa ane paling dur meparap Sang Duryodana. Manut kemajuan zamane jani masih ada dalang ane inovatif. Artine lelampahan wayangne nganutin kemajuan zaman ane lumrah madan wayang cengblong. Di wayangnya masih ada parekan ane dikiwe idelem teken sangut, yening ane ditengen imalen teken imerdah. Keto ketuturan wayange anak mula tuah warisan saking leluhure duking uni patut pesan lestariang. Jani pemerintah suba urati pesan teken kesenian wayang. Jani masih ada lomba dalang cilik artine kearepang teken para alit-alit ane ngelah kebisan wayang apang sayan ngelimbak. Ento kerana pemerintah Bali ngawen tenang pesta kesenian Bali mekelone asasih. Kewen tenang nuju libur wusan kenaikan kelas. Apang sahananing seni ane ada di Bali preside kelestarian. Nah, jani ajak mekejang lestariang kesenian Baline apang torise setate membah teke ke Bali. Alit-alit sareng sami nika iwau mirengang wacana sane memurde utawi majudul wayang. Sane mangkin ring sor utawi di bawah wenten catetan dalang nika artine tukang ngigelang wayang. Kelir artine layar, tengen artine tengawan, nguni artine pidan utawi dumun, sasih artine bulan, ketengkong artine pengayah dalang, kiwe artine kebot, waris artine keturunan, murde artine judul.